security forces sing the expectation sidi pura mang bagi wafam duni bo jana thambi aduga government gi oiba kanu dadi expectation je kai le pulap oina ojan habiron Woibanati, Lady Posak Asida, Saigi, state government, Asina, Saigi, Subsaba, state, list the Labamagi, Power, Karino Kangdaba, then a concurrent list is the Central Yanagada, Constitutional Piva, Saigi, shared responsibility, Karino Kangdaba, Central Power, Karino Kangdaba, she my amzi discipline later, Namjala Kanda, Vizina, I only a government have the name sector like Kanda, only at Central. Kangbu katang ako na kanbu katang ako na tawagi mo ni na center sina fully ako di aware oibra haibadu ni ako na khali maram di mo intelligence maya amal mayam jina manipuri history manipuri proof singi adi kari lai mayam se masi ka kano si kan hiyeng da bida ako Jammu Kashmir gi pota ga hum tono thok thuga gi adagi Nagaland su ngasai gi enpo da gi phanta sem gre mi aina gaina tawra sida manipuri hum no thok kari kai gi kan pakal khanba manba tawra ka madu gi suicide genocide pot mayam amai matam khara secure nga kani khokani adu yaroidaba manipur gi historical no mayama lairiba mayam singa si yeng da bida kana tawbugi kana ma sangjal ya ko sirida adu bu hari posting adu da ngasai gi yam kana to akoina even kana Nagaland gi phanta gi kari case di ko kana da moi di indigenous hoijaba ngasai gi region du gi oiba han gi leijabam lairiba akoi sidida manipur da di hana oiba yellow furu mayam gi marakta gi magi pen da gi kari gum khara status wangna bana traga even autonomy na traga gum khara demand to gi sukai di hojik lai ni pura foreign immigrant ma pare peng changjal pa pot ama pusala ka da han yellow furu mayam put laga muthana ba tawbugi lalo ong khak changjal lai ba sigi pot ama yawo sina ngasai gi yaroi habani and expectation na si kasinati kari no expectation means demolition of Manipur ni government gi expectation government gi di kan Manipur demolition theory amane changjal abane ba hojikti ana hojikti amuka ma thuga gi makha pon bu yengo moina pami pandam budi phangamani samna haibada ahum thukpa da mari thola ka dore da na hojikti even ta kan gi naga gi pota achau ngarang nan mukna gi bagi yenga kan da hojikti yeng thado khra matung sine phangba leader dai talori bisine kari tawli mo masen fiction tar ka doini si ya hadrabani aduna ngasai gi sigi mayam si yenga kan da akoigi kano peace ki oiba posida hena pungi changadabani sarkar gi kano singasina aduga even CSO NGO lairiba kholiba concern mayam singasina yamna kupna sigi dimension mayam se koigi lapna yenga kanda matam opinion pirga lai thopudu nataba khara hena kano wangna thabak to honingi aduga anyway hojik karino talk to you have a Kangam the Ba, Kanon Lady, the Woody talk when a hit hang on my boo, Korean Hayang Hangshit, and pre-hand Mr. Myangipun City, Heta Sivia, Pim the Lay have seen there, hiving a mitazina, Maram di Madubu Control Nova, Labaxiki, governance, Natragamagi security, Natragamai can say late Vanina, Aduna, Masihana, they saw them can attack Mamaka, talk on the high lap, say them to a lie, to a sick control to say Matota. Sidi mission myam gi thabak natre adana khulai pai basing cobra ga su la khre hai ko tawri ba taw da hawra ba hum thokani aduna tawudadi akoina madu da yam siksing da bodi civilian kanano ama kanano masa khangda ma kai ma pandi la ko kaino na moidi khangbonti saksu mara da ma ta ji terrorist nga ta wi usala agadi madu la la bi keno myam la lai nei na ga do lai ni ko samai thangge hoi thagat jeruja makada lak jabada khoi